honorable ban ono assemblyman Yedu-Sikaman ekrufrum enra ehona asem no esiye no mini me ma akwa baba SOMPA 106.5 FM for God and Country Jumedi so apom ti saying Janadu mimi amejoso enra de yanti asem ode mu de eniso no mu na mu hu ne pa obetimi akai kan kakra de uhu ewo enra ewo Sikaman ekrufrum obetimi akai kakra na Sikaman Brofo na asem no esiye Sikaman Brofo Yedu ho yeah okay Ekrufrum district yeah okay yeah that's it enti no kakra enra den na hu ye den na si ye boy komo kakra I mean I can me da say any search here what you for ina said any na yanti you know shadow pepe enra said anapa 10:28 mo isi ya ina ebo anan ekọ bia asase no sie no de mu no be fie se de nkofo ate no na anapa enso se de fo no bi san ba me ekoto aso ni fi forest fa saneba ekruma eminchade amode afọ no yo ma me na say enra say de wo kan no say asoja fo no ba ma ene mutu aso da then asoja fo no ba ye ho ne yes you know information anu ba omo yenanti omo e ba mo gusu amata SOMPA FM. All right Chrome what is saying but your bedroom line you can tafin your bent line no and so dey nyina so etwa enti be bisa say Chrome no what is saying how is the mood like amam for na wo ho no it is saying oh boni bia nyinsi ekire obi ayedin you say this no obi aboto obi ayedin ti obi ayedin ti ebi obi de be nta be ni se bi no mu jano mu di ho komo obi no ri jamu di komo apart from the boni bia sense before trenchem no be si no yenyarentia say muti dede kase bi eno na ema adehye epuko bebia aye asem no esiye no is it really true say sa dede ne bayana o dede bi amana obi wona fomu a oye adwuma nti pre ne twem de obi ate obi ehu edu kade bia mines for a plane fi akra betwem ekọ oboase tisare no obi adwen ye no kotem se de wona fomu no o te se dede na ekọ no bibi brate yo hu se afi wante no nsi bia wachi no se no ene bibi asi ena obo na ekọ the call for the course. And just say no, sir, what this year 8 year wa any of my money in 8 years here. Asambe now, Ubeka now would they chat to because Enra Adebakwa a see ya na a high and kakra 1 year assembly see ya one more far or mutetefun a coach to tram for yin asam for yin ababegu a year internet no so a foot open partner would they be Emma Adishia. The committee can say, the best says, the Safo no omukọ ho telefon omumam penifo so ntekwa no titiya na mo de atoto to social media and other platforms no yes so mo say omunjai se de no esi yenkofo ade hye tintim a mo hwe abusua ebasa na ye kai omo eyaw nti mese se bibi sa akoso a omo menya boto na penifo a oso mo yemhwe wi ansa na de wo mo nka tem mo da betu dan se obi aso ya na de asem atudwa wa bra ni kwan se ebasa Unia mabeda wase paso ama ho kwan ma oni yengedi nkomo na ebo mu area ho no Sikaman Ekrufrum district ho no weather condition no say na ya na eti wo ebota si wo ho ana oh ene no kre ya na ebota si o say aha na forest anti ebasa na uhu forest no nti say u fie na say duana pa na nsu ne gugu sana na forest ni esoro aipe nti ebedin se ogun so ehoho abum se okra forest o wow bidi ba na wase why nyame ensure so ma ho kwan ma ye ne ebon komo bibi to for ma ye besa ba wonchen aba be jimo ayi yo na me sa for video so se da original minister ebo ma ba so no mutim ni so japo pending ko motie ne police for ni
other institutions omode omaho ne beboa ne kuruma fo na domasi ne DC yawo akufu omo na beboa ma omode dwumedi no eno etunu sisa body ne ba se fo video so aboma ba so ahoden so nko a nra yenyina ye tie sompa jina so kakra da yare ntese bebi a assembly siye no Brofo edu ho no mo no Sikaman ho no every sa bia no ekọ bebi a eye akrenchem na nkasa siye no be so be yeso nante a eburu don hwere baako enifa no krebe na ewo sa asebi mu ene wo kodi a don hwere baako de obetwa ewo nante obenante pa se the problem for answer no dro ho no mini enye bekesa nti don hwere baako de kodi obetwa if say hono moto nko ba se kenko chisa wona anti popo so da de ni siye wo ho be popa forest no before na be forest no kra no be fo be ahodo be me ansa na odu tika forest no odu tika forest na kwana we face be pona nkasa mini ama na wase so wona yen kasa ja min shura why don come on on some good abushafo otesemene honorable ban assemblyman for Sikaman Brofo Yedu from district and artisemene no edi enkomono Patrick Prof so far tenase ache ntino enche beba sofo beba sofo we ntwam profile no de mawie na anope me receive message alert bi mienu bi menim se so onso receive alert be MOCDTI. I don't know where it's coming from, but this is how it's saying or say we have become aware of videos and photos circulating on social media of a helicopter crash and the burning bodies of some victims. We ask that out of respect to the individuals involved, circulation of these videos and photos should stop immediately and all copies deleted. We count on your cooperation. Our prayers are with the families and friends of those impacted. I don't know, says also I've received it twice today. And you know, Sanyo Mokan, Abusiafo edi yaw, eme di yaw, and the photos, ni videos, ni bina. Medika can pass. I was saying, I don't know, yesterday, Abusiafo ne, and of course, koso anyi from Facebook, nyomo other social media. Sure. Your man penning, you declare a year 3 days of national mourning in honor of our departed brothers. Nipa wachia na ano womo etwa na nanu wonsiedo abra helicopter na womo de kodwumedi biase ewo boase ekonya akwanhiama womo efri mo. Da yenimse enkomo aba beto abonten adodo na e kan say sa dwuma de we no na etwa say ye man penyin His Excellency John Dramani Mahama na etwa say e wo say okodwumedi ase. But I know, sir, the invitation card for the launch of that program, as I speak now, no, I don't know, sir, Safo Kantanka Ewubiana, but quickly, my member modding namin forward the invitation year for Obwasi program, no na Safo Kantanka Enfanto a page, no so. Ma addition na enhwe because SOMPA 106.5 FM for God and country kasa we back it with evidence hano evidence based ejuma any wa ha and you know as we speak now no share launching of the responsible cooperative mining and skills development program. But I'm saying, minu yana endi che or the beto a Facebook wall so. Timo mo sharing wo Facebook no ubeti mi akwa share. Entino program no ne invitation on ye and a flyers or mo ye no ene dia to hodo. Launching of the responsible cooperative mining and skills development program. Time 9 a.m. Black Park, 6th of August 2024. And to usher a year your friend is a flyer no so your man pinning His Excellency John Dramani Mahama nimfunyin edaso so na Honorable Amakofiboa Minister for Lands also nimfunyin so edaso nti na che say enra program na nkasa no na e wo so man pinyin ene ekoho but yenya ntia say BBC ye
na denti na omampenyin enra wamfro helicopter ni bi anko sankomo yi no nkyiremu pa no yemfa nkame ye netifo mutie nsisia no ade a ye bebo modern na ye de adan ye tiefo sisia ye bebo modern pa ye beko na ye ni Bishop Kojo Boaten Bempa wono aye sofo panyin ba ko a wo Assemblies of God na ye ne edin komo na ye ne edin komo ntido ye kwa homa no so sisia na ye no edin komo sisia e wo SOMPA 106.5 FM